Image Paodam Yangir Simba Hanbada, Taram Noxavalina, Kurumzari. Nasi Maru Pauda Hauzik Mapung Pau Lovirasi. Aikoi Kudingna, Aikoi Koigi, Quaidaki, a Pavakalon sing, Torang sing Putoktuda, State a Sigi Miami Canon with them a Puna Tabaka Winagavani Haina, Minister N. Biran Haikre. Wapamasi, Minister Rangasi, City Convention Center, Impal East Pangtokiba, officers of the Organized Services, Government of Manipur, Thorumgi, interaction, Taunavagi Thorum Amada Haikibani. Minister Namakata and Ponukibda, State Amasung, Settled Services ki officers singa, Wariwatai Shanabagi. Asing Mamakal Gitrom Asi, Manipur Rajniti Tiasta, Ahanbani. Interaction program Asiki Pandamdi, State Asiki, Sakut Torangi Tabak Sing, Hena Mai Pang, Pantunava, Amagamaga Mating, Pinaduna Tabak Tamunabagi, Maruibadu, highlight the one. Kungang Sachi, Haibagi, Matang the Paladuna, Simistana Haikivada, Mission Asi, Rajniti Kurong Sava Pangamonate, Mission Asiki Pandamdi, Darkar Oiba, Live Musing, Mating Pangduna, State Asida, Apabam. Maikaida a home Bakar Pork Navani, State Asigi, Kungangi, Lamdamgi, Semitlongi, Fibam Sing, Awong Bahong, Bama Pork Nava, Officers Sing, and Nitijana Puna Tabak Dominana Basu, Apil Toki. Government Asina Toan by Skim Sing, Maril Mong, Tana, Paikat Nava, Officers Sing, the Mamalia, Selection Sing Amasung, Mort Sing ID, Haraduna, Kanagumo Officer na Quaidi Pavasation Amadi, Wakalon Sing, Pirakpada, Award Pigin Hainesu, Simister and Afongdoki. From the Mr. Singh, MLA Singh, Chief Secretary, DGP, Senator Bill Grace, Amasung, Officer Kayana, Saruk Yaduna, Mamal Yamdava Session Singshu, Pinake. Honorable Minister Singshu, Pitang serious way to say, Sigi, why we are holding this kind of session, this kind of interaction? Kari Hinoiquency meetings go to say, Kari Donanabano, Kari Hidam noise. Honorable Minister Singh, Honorable MLA Singh, and Labiribo Officer Singh. I'm indeed very happy to see you all here today and be part of this informal interactive session with all the officers of the Organized Service of the State. And secondly, I would like to congratulate all of you for having advancing a successful 1 year completion of the new government. It depends on you. It all done by through you. Lamdam Sigi Social Researcher Serto Tondana Kon Haikre, Ban Blocked General Strike na Lamdam Sigi economy the Chown Setting Pivot and Natana, Port Jakea Manghale. English Singani Sumna Tramari the Gil Singali Sumna Tratu Amadi, Lisingali Sumna Tratu, Singli Sumna Tratretka, English Singali Sumna Tratetki, Mars Tadagi, Lisingali Sumna Trimpangi. Mars Pawagi Matamda, Lamdam Sida Hong Bakia Lady, Hanadi Takuningi Ban Blocked, General Strike Kuruk Hang the Lerambadu, Ing Lissingani Sumna Tratre, try and band the Yam Huntare, say yes, Manunda, Ban Amadi General Strike Kurum Doirak Toke, economic blockade Titoki, Maramasina, a home Basina Housing Pali Balenga put Tagatli. Lamdam Sigi Miang, you wakal da Susindro Lakraba, Ban Blockade, General Strike, Wakalon Sing, Kohonava, Awareness Program, Panko Haningi, Haina. Ngasi press club ta pangmising unaba amada social researcher serto tondana komna phongdokhi stage hana previous year the yingba matamda yamna kahena ban blockade leiramba aduga 2017-18 lakpada kisitang state na handle amma tawrakpasi yamna amromda appreciate tawningai ni aduga lastly ban and blockade ki mindset se people sing that government sing awareness piraga mind is karmaina la phokada no mind is siki mind is karmaina mahan siki haibaki awareness se tam pihaninge Nishana kunai de piwa saiteng amadi nupi angang singda sathaba miot minai masibu thingmada miyamgi thawdang haiba thimda nomoi goiba awareness program amang asi khurai thongram laikai da leiba kala vidya bhavan da pangthokre nongpok
Laingak apun manupi lup Imphal Eastern Popular Club Khurai Sajor Thoiding Jam Laikai Amadi Yaifa Lamjing Nupi Lup na sin khiba thorum aduda Nongpok Laingak apun manupi lup ki president Yumlembam Ongbi Mema Khurai Nandaibam Laikai GP ki pradhan Yumnam Ongbi Chitra Eastern Popular Club ki president Salam Birendra SDPO Prompat Police Station Sankarjit Loitongbam Narcotic Cell ge OC KH Des Kumar amadi Social Worker RK Amusnana President Member Singh Oiki Ngasi Throm the Saru Yakiba Singna Lamdam Singh Mera Paivi Singna Sangsiliba Nisha Tingwei Khong Thangda Nupi Singh Tengwang View Nupi Singna Makoigi Matona Hegathanaba Darkar Oire Hainisu Pongdokna Ke Ngasi ayu angan ba pung ahumga minute 35 rom satpada state guest oina lakliba Meghalaya gi Chief Minister Konard K. Shangmagi escort on a piriba, Tawal Postal Leba, 3rd IRB gi Zamenda Langwitong Dagi Elangbam Santi Kumar Elias Imotombi Apopalaki Kumar Masama Tonto Nowena Captain Sijakre Maha Classic Grandi gi Security Barractal Sirambani Asiba Banaktagi Kaptokrava Noway Maru Toning Pankre Toloxiga Marina Kesamasu Restart Toki Asiba Haksang Zenemski Mokta Tamkre Hairi Bharatiya Janata Party BJP Manipur Pradesh na Rashtriya Prakshikshan Abhiyan Project ki makhada Manipur ki tongan mafam singda matang pangthok na bagum wagwai kendra gi oina nomig oiba boot level workers training program amang asi kerak usam laikai community hall pangthokre BJP wagwai mandal sinro pangthokkiba training program aduda BJP Manipur Pradesh ki organizing secretary P Premananda Maitei spokesperson Benjamin Mate treasurer Robin Blackie, ex-president Dr. Hawam Bodbabu, Mahila Morcha ki president K. Inausa Devi, Manipur ki CM ki advisor RK Ranjan, BJP Kaksing district ki president K.S. Raghumani, Wagwai Mandal ki president E. Shyam, Wagwai Kendra ki ex-MLA Dr. Usam Devena, Tharumapu Singh Oiki. From to the Kendra si ki tongan mafam kaya ki lakpa BJP ki worker kaya su saruk yakhi. Mitai bu scheduled tribe list salhangadamani haina. Coordinating body on ST demand committee na miyam gi motlaw gi silakba khongthang gi saruk ama oina ngasi coordinating body asigi Thawal district branch ki members sing na Yaripok Bisnu na hada leiba hana video eramba ibo tombi khumanbu mayim risatun unakre ST demand committee gi miyo sing unabadu da ibo tombi khuman na phongrok kibada Manipur da khundari ba singmi amadi tamda khundari ba tammi mitai sing asi yamna lirma matamdagi khundaduna laklaba phurup amani Singmi amadi tami masin manao ama oina nuksi channel lerambagi puwari ngasi phawba leiri ngasi maitai singna luhongma matamda loimpi sinariba lai harauda tangkhul sariba amadi singi kalup kharada ngasi su mitai na yumthong khudingda latchariba ningjariba sanamai lainingbu ningnaba yauriba asina mitai amadi singmi singasi masin manao oina manaba thakta lerami haibasi takli amromda British India government na English sing Amaga Sanipan Maidra Mathoida Mikok Tivada Amadi British ki Atopa Larikharda Manipuri Singasi Northeast India ki Yamna Maru Forest Tribe Amani Hain Supali Maramasina Manipura Ladiba Lusing Bakana Party ki Kenaba Hybrid Tidana ST Demand Committee in Sangsiliba Kongzangasi Sagutam Toi Amadi Jimitami Anibu Manaba Pampak Amada Prokna Honagadabni Haiki Ngasigi Boyama Kuman Unabadu da Coordinating Body on District Demand Committee ki Vice President Y Nilmani Yauna Atay Lusing Bakasu Saruyaki Tarafsing manungga puna daerah su tengah maring kabui kalpol mate rasa yes lain ba alumba tribe ni khoji nan kisan na singa baru na kabui maring singa apa senami lain tu tapi di kupam madi katam masih lain mana mungkin nak silebi ba tengah sasan pagi ba pagi musim basina hai ba mana sahabat di mana singa se itu nanti pergi kembali mitai sing interest ta amadi mana pergi sing kita mikir interest ta masih tengah ifadana tahun tu hai masih amjek Imphal East District Hospital Sagani Haina Jatra Phawu Hunkraga Kairau Maya Lekai da Hongkiba Yaning da Phongtokturangasi Peace and Development Coordinating Committee ki members sing amadi Kundrakpam Kendra gi Maya Paibe singna Lamlong Thongda Lambi Thingkre Ngasi Khosha Honorable Miyamna Manipur Chief Minister amadi Health Minister Unaba Lakbada Imphal East ki Additional SP amasung Osina Lusingba team amana Miyam Thatki
Madurgi Miam Duna Ayuk Angan Badagi, Ayuki Puntarum, Taba Adoi Power Lambi Tinki, calling a Sigi Matanga, Peace and Development Coordinating Committee spokesperson, YS Guna, Asumna Fondor Play. Rimston, James the Pukul, Sada Mayama, my own and I, but I don't know style of Sarkari, a sudden wide lady, Masigumba, Honorable Minister Gumba, Village, Salu, Hybrid, on a tain of the Toriba, but whom we was at, Masin Dapam Patagi, but putting Mapu, Ikaiba Piba, with Rubber Pajabu, Adukima, Hariba Sarkas in the Punguina, Habitat, Masinia James. Wangjing Tentha Assembly Constituency gi manungsan leiriba isaunu sohlaba khulmanga Tentha Texam Sapam Singtham amasung Maren Khulgi miam gi oiba mifam ngasi Tentha me lekai de leiba Kangla Youth Club gi ground pangthokre flood affected peoples of 5 villages of Magazi river in Wangjing Tentha Asina Sinduna pangthokhiba ngasi gi mifam aduda miamna Magazi river gi Tentha Thongkhong dagi Singkapi power atuba matamda turel tenghanaba government taksinba hiramasida Tentha Sapam Texam amasung Sangayupam part 1 gi miamgi representative oiriba Jila Parishad member Pradhan Singh amadi member Singh da daita lohon baga loinana Wangjing river gi maya da sariba apik patamasi mafam hongdondona mafam zawna matik sana sahanba amasung hariba thabak sing asi lawro matam yodringai da tahon ba haiba warap sing lawki flood affected peoples of 5 villages of Magazi River in Wangjing Tentha Asina Sinura Pangto Kibam from Maduda, Tentha Gram Panchayat ki Pradhan Naurem Pradip, Sangayupam Part 1 ki Pradhan MD Zakir, Tentha Zila Parishad ki nominee Khangembam Priyojit, Sapam GP ki Pradhan S Rameshwar, Texam GP ki Pradhan L Iboyama, Diwas Club ki President MD Riyazam Sung, Social Worker Sanasam Ratan Kumana from Mapusing on the Sarugyaki. Bifamaduda Wangloi Kayana Magazi Turel Asigi Hanagi Leramba Pim Amadi Turel Asina Kana Piramba Kayagi Matanga, Wapam Kaya Pondok Laduna. Turel Asigi Hosik Oiba Pim Amadi, Miam the Peter was a ting singi Matanga, Wapam Kaya Pondok Key. Mifam Aduga Mari Lenana, Maibam, Nabasandra Pondok Kibada, say he couldn't eat out talk to na possessing all Nangiba, Magazi River Sea, Matam Amada, Yamna Park Sauna Amadi, Luna Lermi, Hariti Turel Sea, Pixila Pamadi, Tanjilakana, Ichaugi, Awawasi, Mayok Nabani. Turel Sea Revenue Department ki Makada. Fit Humra Park na Tamlaga fit Kutra amana Turel asi Tokpa Aduga fit Trangma amana Nopok amadi fit Kunmanga amana Nongsup Longi Lambi Oiba Haina Lake Ravani Atopa amana Turel asina Samai local Pantak local Amasung Lausi local Hariba local sing asida Yamna Sound Sohunduna Isawi Awa Mairong Hale Turel asida Hairok Wangjing Kongjom amadi Texam Dagi Sentrak by Sing Tungduna Labana Maram Oiraga Turelasi tahu dragadi Prajamiam gi Mangjabahan organi Haina Pongdoke. Can Tau the number Morga, Sing Shaugi Awab Mayonare. Hide be sing a seat, Hairo, Kongjom, Lanten, Sapam Texam, Sambram, Amasung Wangjingi, Haiba, Konjasing a Sigi, Centre be sing with him, Hariba from Situn Laban. Aduna, Hariba reverse it out of the sea, a koi, hen awaba, or any Hibase, Kanjaraga, Harimi from Spantok 7. Thongam Prem Kumar Elias Nausa Sinjamai Thongam Lekai de Leba Pauna Bazar gi Laima Shopping gi Galida Nanau Materials ko Masagi Dukan Manunda Yamna Minung si Kangda Puraga Makada Pibum Namlaga Masada Yawa Sanagi Lake Kudo Amasung Pasasing Loinam Loktona See the Henna Lantok number Tong with Tamoy Shonga Yaning the Pongdoktuna Nasi Sinjamai Apunba Nupi Amasung Sinjamai Akwa the Ladyba Club Horizon Sina Sinjamai Sograpam Lekai the Wakat Mipam Pamkre TH Prem Kumar ngasi mak sija hospital gi ICU da koma da laikanari tamthriba mioi bagi punsi bu temsing naramba thodok adu yaning da phongdok tuna pham ki ngasi gi mi pham gi aduda miamna thongam Prem Kumar satharamba hingsa gi thong yaning de mara leiba sing atubu tam da puthok piu haibna sing ba thaba banner amadi placard sing sinaki wakan mi pham aduda saruk yarambi nupi amna phongdok pada thongam Prem Kumar Elias nausa da satharamba thong asi thamoi songna nungai jade haksin lawi Marali Sing Atuba Tamda, Manipulang Putok Piduna, Marali Matungina, Sapsaba Serak Pangan Buhina, Avil Tarokli. Narang Midang Pung Nipan Nipan Kuntarum Tarakpa Adwaida, Rohingya.
खरा मोरे वार्ड नंबर 5 की मफम द मपान नमदगी नुपी मसा सिंग लेरे हाइबगी पाउ अमदगी खुदकता सीडीओ मोरे सीआईडी मोरे अमदी संदीप गोपालदास नोहरुले आईपीएस एसडीपीओ मोरे अमसुंग थॉमस टॉक्सोम एमपीएस AC8 IR सीडीओ बटालियन अमदी इंस्पेक्टर पी तन कुमार सीडीओ मोरे की अपुन टीम अमना एसपी टेक्नोपल डॉक्टर एस इबोमसाग एमपीएस की मियंग मखादा मफम दुदा संगसिंदुना थीहुमगी थबुक चटबदा म्यांमार दगी नुपी मसा अमा पुदन लाकपा रोहिंग्या अनि फाबगा लोइना नुपी मसा अदसु रेस्क्यू तौरे हाइरे फारब मियो अनि अदु खुदकता वहांग पाउंग चटबदा मोहम्मद साइफुल्ला सही कुंठा मरी अपोकपा कासिम अब्दुल अराकन डिस्ट्रिक्ट म्यांमार अतोप मियो अदुना एमडी सलाम सही कुनमंगा अपोकपा मुजाफर अली अरकान डिस्ट्रिक्ट म्यांमार दगिनी हाइना खाइब खंगमले फारब मियो सिंग मखाताना आइन की थबुक लखनवा पुलिस स्टेशन द सिनकरे हाइना एसपीटी की एसाइन थादरोक बसरेलमन हाइरी Innovative People's Empowerment Center INPEC की Publicity Secretary थोंगाम अबोसाना सही सी हौखिबा मास्टर माथोइदा उसिवादगी वखल सुरबी सही कुंठा औरम सुरबी नुपी अमबु मिय मरीना गैंग रेप तौखिबगा दा चेनबसिंग हौजिक बेल थादोंग तो लरिबसी यानिंगदे थदोक्सिगी मतांगदा असुंब पुथोकपगा लोइनाना विक्टिम की फैमिली दा मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट पेबियो वाफम असी ngasi प्रेस क्लब ता पाउंगिसिंग उनबदा थोंगाम अबोसाना फोंदोखिबनी अबोसाना मखा ताखिबदा मराल लेबिसिंगी मथक्ता एक्शन लौखट्रब तारगदी खोजंग क्या संखिलकनी हाइखे रेस्ट्रिक्शन तौबिरगा फागतपीबा अदुगा मखा ताबा अखोगी पुलिसना अखोगी चार्जशीट थागतपी मतमदा मयक संग रिपोर्ट तौरगा चार्जशीट खितंग थुना याम थुना थागतहनबियो थागतपीनबा अखोई मसी इन पामे अदुगा अखोइना मु एसपी खुदांग तौर एप्लीकेशन था तौबिबा मेडिकल रिपोर्ट अखोई गार्जियन दा खुसिनबियो हाबसे सीसीसु मदुगी रिपोर्ट कॉपी अमा अखोई विक्टिम जिगी गार्जियन दा सिनबिनबा अखोई हाइजेनिक बाइटा अफ्रीका की लेबाक अहोंगी खोंगसत्ता प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गिनी की कैपिटल मालाबोद थुंख्रे महापु लेबाक अदुगी प्रेसिडेंट टोडोरो ओबियांग निमा बसागोना एयरपोर्ट तराम ओखी रेड कार्पेट थादुना अमदी मिलिट्री सैल्यूट पीदुना प्रेसिडेंट कोविंद बु तरामना ओखी डेलीगेशन लेवल द प्रेसिडेंट अनिना वारी वाताई सानखी लेबाक अदुदा एम्बेसी ऑफ इंडिया न सिनबा ओकपगी थ्रम द प्रेसिडेंट कोविंद ना इंडियन कम्युनिटी द वारी सानगनी हाई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY स्कीम अथरक सही हम मपुंग फाख्रे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हाइकिबदा मुद्रा की खुदोंसाबा फंगलिबसिंगी मनुंगदा शेड्यूल कास्ट अमसुंग शेड्यूल ट्राइब की नुपी अमसुंग नहा ओरिबसिंग यावरी मुद्रा योजना सी नहा सिंगदा एंटरप्रेन्योरियल की थौना पीनबनी हाइरी मुद्रा योजना द माई पालबसिंगना मखोई वारी सिंग अदु मंगोंद शेयर तौनबा प्राइम मिनिस्टर मोदी ना हाइके था असिगी तारीख 38 दा महाकी युमदा मुद्रा योजना की बेनिफिशियरी सिंगा उनदुना वारी वाताई सानगनी हाइना प्राइम मिनिस्टर मोदी ना फोंदोक्रे US अमसुंग सिनागी मरक्ता ललोल इटिकी वाफमदा मुकनबा लैरिबा असिगी मतांगदा यूनियन कमर्स इंडस्ट्री एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभुना हाइक्रे मुकनबा असिना सोहल लब लेबाक सिंगी इंटरेस्टा इंडिया अमसुंग WTO दा सटलगनी महागना मखाताना हाइकिबदा ट्रेड वॉर ना इकोनॉमिक ग्रोथ अमसुंग एम्प्लॉयमेंट दा सोहली मिनिस्टर सुरेश प्रभुना मखाताना हाइकिबदा इंडिया की GDP हिदा हेंगत हनबा लेंगाक थबक लौखली मसिगी स्टेक की सादा हुमदा तरुक खक्ति यर इंडिया दा सिननबा वारेप लौरे हाइनसु मिनिस्टरना मखाताना फोंदोके हौजिक सानबगी पाउदा फर्स्ट DSA यूथ लीग 2018 गी ngasi तोंगान तोंगान बा सानबुंग सिंगदा सानखिबदा कक्सिंग मखा हाई स्कूल ग्राउंड सानखिबा मैच दा सेसुना जुवेनाइल एसोसिएशन बु मरी अमदा माइथिबा पीक्रे सेसु की गोल सिंग अदु जर्सी नंबर 10 डोनीलेन ना मैच की मिनट 33 MD नावना मिनट 30 पोगजाई yang gui kamaina minute ko try to amasung ilibas na minute nipu chapter san kibani juvenile association gi amata ngai ba goal aduna jersey number 12 bonishan na match ki minute 53 chapter san kibani je playground sanakhiba match tana KMSWC na KFC bu ahum amada maiti ba pikre KMSWC gi goal singadu jersey number 10 MD Raskhana match ki minute 38 amasung kunipan chatpada aduga jersey number 11 MD Anisna match ki minute 53 chapter san kibani
KFC की गोल अदुना जर्सी नंबर 9 थॉमस ना मैच की मिनट कुमंगा चतुर सनखिबनी जे प्लेग्राउंड दा सानखिबा टॉप मैच अमदना KYWAC वागाइना SWC करकपु अमसुन माइथिबा पीखरे KYWAC की गोल अदु जर्सी नंबर 16 प्रवीण ना मैच की मिनट कुथावा चतुर सनखिबनी प्लेग्राउंड से सानखिबा मैच अमदना YDO गा KPSC गा गोल अमम चंदुना दो ओइखरे Social Development Organization SDO Yaripok Laimanai Sinduna Anishiba All Yaripok One Day Women's Open Tug of War Competition 2018 gi ngasi Imphal East ki Yaripok Laimanai gi LYCY ground da pangthokre team ta tuk nasaruk yadno pangthokhiba Tug of War competition asigi winner Kekru Yairi club na oikre aduga runners up na Yaripok Langmai Thet Nupi Maru Nupi Lup na tahore competition aduda Manipur lenga ki Mahut Town Planning, Forest Samsung, Environment, Horticulture, Soil Conservation की मिनिस्टर T.H. श्याम कुमार, अंड्रो नगर पंचायत की चेयरपर्सन L. लुखोई, तुलिहल जिला परिषद की मेंबर श्रीमती कोंगबम इनाउसा, अंड्रो नगर पंचायत की काउंसलर Y. सनाजावा अमदी LYCY की प्रेसिडेंट K. ना अखनब मिथुंगनेन सिंह ओइना सरुक याखी, लोनेना मकोक मथंग तारकब सिंहदा सेली मनामथुमसु यंथोखी Kaksing haraubagi saruk ama oina hauzik hauzik kaksingda ibdo irumning thau haraubagi saktam punna yengminasri Hauzik aroibda maroiba pau amuhna pijari ngasigidi Paodam sandok saba matang se lojere miyambo amukana khurumjari